ovo, ne? Ja. Ajde. Kako je golman? Kapa golman. To su te, one kaj su bile... One su isto bile za punice ili kaj? Ja. Ali se ne mogu tako napuniti. Ove vartine su jakše ili kaj? Isto ono. Znači, šel stige gledati samo... To pa ovo dobro. Ajde. Ali bez veze. Da, bez veze, išao krebut gola. Ja dobro, ali kontakt je bio, ne? Ja. Mogu ga pustiti bez problema. Tako, ja. Ali on je loptu udro pa onda ja ga hitio. Kako lepo imam Kaj vodi se bilo? crveno. Pa imam isto crveno, ali malo bole veliko. Ja se komunista udruženja. Isto Heineken. To pa je kako? Bogu iza njega. Jan Gočko mu demo. Jan Grevo. Radio. Pa uopće ne je problema, ali pa kako to ne faul tebi, ve? Pa ja faul, pa kako? Pa faul, čiste! Jebote, sulja, Tam ovdje desno sam. Sigurno desno, ne? Ne, upa to neka grab, predole, nek še... Pa kači!